oceko? Nisu. Jel? Ono staro si oceko? Staro ocu. A ono mlado sad ide, jel? Ono mlado ide samo dvage tu kuću, da to ne biti. Moramo ga vući karakom na ovu stranu. Pazi, Holandija koja je kišovita, vlažna zemlja. Ne samo to, nego koliko su oni oteli od mora, pa vršili desalinizaciju zemljišta. Da. I raštite paradajz nije što ga jedna. Što znači da svaki trud, samo ako se potrudiš i uložiš nekakav novac, može da se vrati. A zemlja se ne rasipa, nema... A mi ovdje imamo sve na izvote, pa nismo znali. Da li to to je u genu naroda jednog, mislim, nema... Ne, prosto nisu informacije dolazile s nekom namjerom. A možda je to i onaj jedan gen što kažu, znaš šta, mediteranski narodi su više za gušt, za dernek, za neke stvari, neki su više za novac. Mi smo izgleda s ove strane malo. Mi sad više nećemo nikako mi hoćemo, mi ćemo takvi. Ti Sremca da ubediš u ovakvu dobru zemlju da gaji nešto sem žice i kuruz. A oni gore, ono, novo selo i ono, tamo napraviše pare i pare na staklenicima i na povrću. U Sremu jedino sase što radi povrće, papriku i to što sade. Što da uđeš pravo grašu? Da. Direkt. Jo, moj te motoko plotno. Radi ovo. Moj te motoko plotno. Da. Ako sam se ja zajebao s mojim doktorima. Viš ovdje tvrđavu Matej. Matej se i penju gore, ja Matej? Da, ali nije na tu. Tu ima zmija. To je stara crkva. A kod one crkve ti je ona tvoja, Danka? Tvrđava je gore negde. Ima lepog močora. Ima, ne znam. Ti mine popite nego ko divčibere. Kako ovdje autobus svata, ne znam. S rukom. Naopako naopačke. Kuća na prodaju. Mačići na prodaju. Čarda. Mikelas. Jesi levo tvrđava. Tvrđava je negde gore tamo.